Matangi question asina toijam anjali leimana hangbirapani ko tamo Q&A gi video semada inamasu yohalo aina hoji joholi je magi question ni ko adunani inamada wahang amatang hangjage answer pibiru ko inamana crime gida leibanina loima khangnam gani hojik matam yum palaba nupa nupi na understanding wala ibasi karidagi no aigi wakhal dadi nupi singsu maning tamba hen bagini haina khalli nupa su chapmane haureiba yum palaba mi singda inamana thengnare ido mayamda khajitang phongdokpiyu sini mana hai understanding wala pa si dum chumani ko aduga di aina sum khanbegi wani koi manipur sama sa leise anamana hojiki matang sida develop oigraba society matau tamning bai tare aduga adu matau tamna honar pakanda mi gi level do mentality shu adai di mogi society way of living shu ani mak chamana develop togram na pharaba akoi gi na matau tamna honar pada mentality gi level do di yodabani na adu conflict to lak pakanda nupa nupi understanding wala pa adai di respect wala pa adai di ai nupi na phungdo ningi do saran turana khanba ai nupa na hainingi do magi level of understanding do yodamina saran turana khanba admaina understanding do khenara pa hai tare lan badi nataba adong sagi magi kenu do zum kenu no ju wer me ye bang sagi na nang na se dong se mi gi matau di tamning ba ha chakope ge dong sagi magi standard of living di ha haidi develop di tok ta ba aduga matau tamna bona ko khanda mi na sagi mentality du shu adai di magi standard of living du chamana na chakhot minagra bani na mi na yam phajana understand oina chakhiba ko na way of living du di underdeveloped le horaga masagi tamna bo hona rakpa kanda adu di conflict la pai tare na sharana na uba lan badi na taba hai tare adune mako haidi hadi matang matam chana tabado adu duna oiramba yai na khanbai wan adi mathangi question sina khomdram surbala na hangbirakpani ko nangi na sado class kya no kari school tamgi maming su hairo ko koi chana pado maming Devin Mayanglambam koi ma class 4 tamli aduga school na heritage convent ni ko mathangi question sina Robin Salam na hangbirakpani ko brogi life ta khwaidigi awaba habni mai ji khwaidigi awaba thingna kiba wari share to bi amana khwaidigi nungaiba mikup amagi wari ka share to biru haidi nungai tabdi dhama ama lei ko adegi nungai ba ju dhama ama lei ado nungai taba hairagadi aina aigi hama PhD thaba kan PhD khalakani na asa yam saung to ri ko ado khalaki de ko modai sengna dai mitigi pita gi ko modu mai nungai dio masin taba mayam de lei ko madu re go jo ine hojik kala ningjing ma potoni ko khwadi nungai ba hairagana ai chano papo puje simoi nungai ba haidi simu ai punchida one of the haidi happiest moment in my life ni ko sijima mathai ko question jina M Chandrakanta na hangbirakpani ko mane ai gijing brogi khwaidagi chaningba lamsi karino khwaidagi chaningba lamsi aina chapangamba ngamgadaba lamdo aina askeno tha chaningena ai chapdi yaroidana aduna ai gi monetarily support torokadaba lamdumadi ai sudingi chaninge engwanda ngali post am khumone nangwanda hangi khalaji ha manipur gi sanalok di aina chalure adu shu ai di chatpa phangdri na am tan explore to ningi mana ye sanalok sana phangye ba ko adu gi ni ko chi line hai mati mi nai ni ko mathangi jina bobo mai bamna hangbirakpani ko bro family members sing kari thabak tauke haibadu santokna haibirammu inau pa amadi inau pi kisu yauna ai family members sing da ko
koi bapadi retired veterinary sorry retired deputy director ni veterinary department da aduga ai samakna lecturer in government higher secondary school ai nupina crime scene investigation expert oiriko state forensic science laboratory da aduga ai inau paga inau pigana abani je veterinary tambalo muk loire aduga ai inau pan hausi ICR lamhel pata SRF project wi makhada li yauriko aduga ai inau pisu hujumaki undi ma matam khara pothari hana ma project ma i makhada teirambane adu angang unagi bidegi ma hojik matam khara pothari ko mathangi jina Romita Laishram ombina hangbirak pako songi family da mo woni haibadi mo songi nupiga inau pagi nupiga nong mata chak chamina ba ude khangjeningduna hangbani warobinu hoi chumme anam matamda chamina diko koi karigino hairagadi ngasagi mogi ju haidi angang masa ama yaubani na madu chak pija baga adigi sena baga koina sari kan sa inba adai akoi charo raga angang do akoina muk loba koina lahuba natraga na tummaga pulap chamina aduga adum pulap chamina ba adum tanjati dum yaudi yaudabante yawe bako yam tangna thokpai tare natra mathang raja luwangna hambira puna Mirang-Mahum se maming kamaina thongrino sigi channel je horpakanda ko channel je horpakanda ain maming je haidi 2 words na saba ma thoning bai ta samna da punchi lei punka haibaje da in sum khan bije da in pi da mongonda hangmane kaiming thomba yage mana chala machin ji da kaimda khangdebi da Mirang-Mahum na hayak bane ba ko ada ini khale hois Mirang-Mahum de interconnected ai amaga hai thana ba yadri ada ina khalaga ada ina thon gemne thorakanda akodi sengna de Manipuri samaji kya yeng de bako ada tholakanda manabu henabu yeng de aingonde ko tholakanda thama muk lekanda Mirang-Mahum na akoi Manipuri film le bido hin cinema le bido madu lay me adagi dum ibani na dum sidum tholaji si koina keno tongna haidi khangaga thongi mate ba khangdana asina phajane koina yam pamna thonja khibini na madu dum Mirang-Mahum dum tholaga dum layni ko madugi film du ko pamdana koi thon ban nasa de ko woro bi khali filmmakers me amna mathangi jina surmala moirang themna hangbirakpani tamogi imana ayama matamda chak thombu ujei adu thabak chinbadei natraga mowani waning da beira habutang khangjeningi si akhumana khumadi posa do anna matamda khuma thongi ko koi thongde ada si akhumai haina bine madedi mo ngai ga thabak to bose akhuma sungdau to de kwa dai di thama ba to kan da moya to ga dau ne da to ga dau ni ha do nong ta khoi da adugi at tai ni adu ni na nong ta to de ma ngam ma ge loina bak to we ma gi jo haina bine ado khoina su adum changjalaga dum yawe ado anama matam ji imana dum thong ngai ta haidi mawuni thongdabdi nate ba ko thongdi thonge ba mathangi jena Manglemba Singh dear bro gi family income gi matang da su haibiro mom daddy younger bro and madam gi su family income gi je babadi retire chale adoma tongana magi haidi clinic masam leina ma dum tali ko ina pojuma thaba ma tori ma ju tali ayu tali ai ni biju tali ko do simak haidi exact figure du di haibadu di aw du mudi angka hota ga di khangore ko du to bu koi gi haidi sum konana ba haitare ko madu gi di dum tali na haitare natra lai haitare kona draga na baban pothoi kona daga na koi family hetagi dima mathangi jina Lisa Luwang question bro gi inau nu paga inau nu bigo da kari thabak tawge duga bro gi better have to chak thongbo ude thongandabra aw ai inau paga inau pige je mo mabani ji veterinary tambal werabne duga ai inau pajana hauji ai selam lape pata SRF oina project ma khada leiri ko inau bisu mag plap leminera mane do angang yaugi bedegi mauji matam khara potha leire ado ai nupi sak thongandabante sak thongi ko anam matam da thongde
हाइबगी वा खतनी नत्रने मथंगिजना लॉरेंस अहोंग सांबम ब्रोगी फैमिली दा चाइंजांग थोंबदा ख्वाइदगी हइबा हाउबसे कनाना थोंलदी हेन हेना हाउई सिदि अइमोदा हंगने नत्रा सिदि अइ नुपिने हेले हाइता नत्रा मथंगी क्वेश्चन असिना रामेचा खैरकपम नत्रा ब्रोगी इनमसे करी थबक तौगे ब्रो हई फैमिली दा मी क्या लेगे सिगी ऐसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट ओइना स्टेट फोरेंसिक साइंस ता लेबोरेटरी है स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दा अदुगा अकोई फैमिली ना पुन्ना हजिक फावदा मी निपान निको लेरिसे कोई बाबाने ममाने आइने आइनुपीने आई चनुपाने इनाउपाने इनाउपीने अदुगा चानुपी अतोम्बी दुगा मथंगी जना सुरेश सिंहना हंगबिरपनी इतैमगी मिंग करी कौवी अदुगा ब्रोदगी इतैमना हनब्रो चही आइगी मिंग निंगोम ससिला देवी को अदुगा हनबना आइना हलिको थादा ना बतारे बेसम कतंगने बानी बेसम कतने हाइदी स्कूलिंग के का लोइनो बेस कते दो असेंबा हनबा हारगदी था अहुम अनि मखाय अहुम मुतनी को मथंगी जना अनिल सिंहा ब्रोगी नुपीजे चाक थोंबो उदे मौ अनि सुबैरा कैगिनो ब्रो से कै थबक तो तौबिरेगी आइगी थबक तौबगी दे इंगसाय ममांग दो जोई पंजाग्रे को आई लेक्चरर ओइना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल द लेरी को अदो साक से आई मरा मरा त थोंबगी वीडियो से तो मियाव ने येंगी द बीरा नत्रगा आई से साक थोंदे आई बी से अनम्बना बुदी थोंदे मथंगी जना नोंथोंबम अनुराधाना हंबेपने ब्रोगी चिनाव क्या सुबिगे इनमगी इपामना कदाइदन आइगी चिनाव अनिखक निको आइगा आइगी खादा इनाव पाम लेरी दुगा आइगी नुपीगी इपामना क्वाकेतेन मखा थोकसोम लेकाय पीएस मथंगी जना पीएस अविदा सहानी कका मदी अंतीगी प्रोफेशन करिनो ककाजे याम चम्मे मसासु याम लूना तौवे असिगुम्बा फादर अम्मा फंगबदी ननावगी लाइबक फबनी आइगी फंगजदरे पिकलिंगैदा लेखिद्रे अविदा सानी सॉरी फॉर दैट को अदुगा आइगी प्रोफेशन हारगदी आइदी लेक्चरर ओइना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में ओजा ओरी को अदुगा आइगी नुपीगिना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट ओइना स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब ता लेरी थंगी जना साइकोम मोराम्बा मंगांग ब्रो से थबक तौदब्रो और तौब्रो अदुगा ब्रोगी टीम से करी थबक तौबिगे सिजिदी ngसागी ममंग मंगद लोइनमो खुमजखरे को मथंग जना सना मैते अबुंग से क्लास क्या नो अबेमा सिना सही अबेमा की मिंग कई को अबेमा सिना कई मिंग कोगे अबुंग से क्लास 4 अदुगा अबेमा सिना देरीना मयांगलंबम को मथंग जना रोनीबला हाइथामना हंबिरपनि इचिनाव क्या सुबिगे आइगी इचिनाव अनि खकने आइमग आइगी खाद नुपामग लेरी को औ मथंगी जना जेलिना एलांगमना हंबिरपनि ब्रोसि नुपि याम नुसिबा माले ओके नुसिये नुसिदि हारो देजी हाके हारोइद्रो सिदा आइगी हानबा फर्स्ट क्यूएनए लोशनजरे को अदना हंबिरिबा मिपुम खुदिमक पोइने थागचरी को मदुगिदमक्ता थैंक यू अदना खर लेरगा मु सेकेंड क्यूएनए मु तोगद्रा अदुदि कोन मु आई मतम चाबा कांदा मु हाइजरगे अदना बाय बाय निसाना फसबजा लेबियो मथंगी आंसर खुम्बा कांदा को हाबदी वही वता ताबा नुंगाइतबा यारबसो नापियो हाबदी अखोई सेमा सारगा खुम्बा नते अखोइसे अदना ngang की कोइना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ direct ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ direct ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯦꯝꯅꯔꯒ ꯀꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯅꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯉ ꯃꯤꯅ ꯐꯥꯔꯤꯅꯤ ꯉꯥꯈꯣꯅ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯀꯣ